খোলা কোকরাঝার প্লাটন কমান্ডার APSI ফটিক দাস আন্তর্গত ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছি। दोस्तों आज हम जाने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन करने। तो मैं निकल चुका हूँ घर से और मम्मी भी निकल चुका है, बाबर रास्ते में है दोस्तों। तो हम दोनों ही जाएंगे आज सेलिब्रेशन को देखने के लिए गैस। जो मम्मी और मैं ही है जाएंगे आज, बाकी सब तो आज नहीं जाएंगे। तो देखते हैं गैस। तो यहाँ पर हम पहुँच चुका है कोकराझार की हाई सेकेंडरी फील्ड है ओवर ब्रिज के सामने। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे उसको। तो हम पहुंच चुका है, यहाँ पर लोग आना शुरू कर चुका है अभी तक। जो हमारा चीफ गेस्ट हंगामा मोहल्ला सर अभी तक नहीं है, बाद में आएगा। जब आएगा तो हमारा यहाँ पे जो प्रोग्राम है ना वो शुरू हो जाएगा गैस। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहिए। ये देखिए गैस, हमारा यहाँ पर चीफ गेस्ट आ चुका है, BTC का चीफ हंगामा मोहल्ला गैस। आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और जो नया है चैनल को सब्सक्राइब करना। जोंनि BTC मानगोनां गाहाय खुंगिरि श्री हाग्रामा महिलारि सारा दिनै हादोरनिफ्रा दाइनथि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै बन्द खालामनो नों जाला। हमारा हम तो इसके पहरा कर रहे हैं। सौ जन्म भी टूटा दे तेरे, तब भी हम इसके दर्शन रहेंगे। जोंनि जोंखानाय साना मा फोरमायगासिनो दङ। साना ओंखारजाबोयो, हाबलाबोयो। बेनि महर आरो खोमसियानो। आरो बेनिखायनो साननिफ्रायनो जोङो थुलुंगा लानानै हादोरनि थाखाय खामानि मावनो थांखि लानांगौ। जोङो मोनसे थांखि लानांगौ। जों बयनिबो थाखाय खामानि मावगोन। जों बयनिबो थाखाय थांनानै थागोन। आरो दिनै बे सानानो जोंनि थाखाय जोबोद गाहामथार सान। मानोना दिनै उदां अख्रांनि सिङाव जोंनि हारिमायारि फिरफिलाया बिरगासिनो दङ। जों दिनै मोनथाम गाबनि फिरफिला बिरहोनानै समायखिरा लानो हायो। जों साफ्रोम भारतारिफोरा साफ्रोम भारतारिनि थाखाय खामानि मावगोन। जों उदाङै गसंथान दंमोन, नाथाय माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि हिंसा गैयै खान्थिजों दैदेननाय उदांस्रि सोमावसारनायनि उनाव 1947 मायथाइनि 15 आगस्तखालि जोंनि बे मनिराम देवान, कुशल कुमार, जुली फुकन, रतन कछारी, लेरेला कछारी, भगेश्वर फुकन, सम्बोधन पंला, तिलक सिंह मोननि मुंखौ मुंख'नो हायो। बिथांमोननि जिउ बाउसोमनायनि गेजेरजों जों दिनै जोंनि उदांस्रिखौ मोननो हायो आरो बिनि जाउनाव जों उदां भारतनि उदां नोगोरारि जानो हायो। दिनैनि बे गोथार सानाव आं बिथांमोनखौ गोसोखाङो आरो सिबिनायजों बावो। आज আমি দেখিবলৈ পাইছো আশী সংখ্যক ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ এই শুভ মুহূৰ্তত কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসনে আয়োজন কৰা আজিৰ অনুষ্ঠানত
মাৰ্চ পাষ্টত অংশগ্ৰহণ কৰা দলসমূহে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈ আহিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়ি আহি আছে। দেশৰ প্ৰতি জাতিৰ প্ৰতি সমবেত শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি আমি সদায় এই শক্তিৰে আগুৱাই যাবৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। আমি দেখিবলৈ পাইছো এক মৃদু গতিত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে দলসমূহে আগবাঢ়ি আহি আছে। আহ আহ উদয়া সজাগ জনতা, আহ আহ উদয়া পোহৰ আনতা, ৰামৰে দেশতে থকা ৰাৱণ দেশতে যায় যদি যায় জীৱনটো যায়। আমি প্ৰথমে দেখিছো 6th BNSSB ৰাণীগুলি কোকৰাঝাৰ ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ বাবে আহি আছে। এয়া ব্ৰিগেড কমাণ্ডাৰ মনীষ বৈশ্য, প্লাটুন 2IC APSI শফিকুল ইছলাম ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছে। তাৰ পাছতে দেখিছো 6th BNSSB ৰাণীগুলি কোকৰাঝাৰ প্লাটুন কমাণ্ডাৰ SIGD অংকুশ কুমাৰ। ইয়াৰ পাছতে দেখিছো CISF ইউনিট BGTPP বঙাইগাঁও চালাকাটি প্লাটুন কমাণ্ডাৰ SI HC ইয়াছ খানদেলৱাল। আমি ইয়াৰ পাছতে দেখিছো 7th আসাম পুলিচ বেটেলিয়ন চৰাইখোলা কোকৰাঝাৰ প্লাটুন কমাণ্ডাৰ APSI উমা গোহাঁই। ইয়াৰ পাছতে দেখিছো কোকৰাঝাৰ DEF মেইন ষ্টাফ প্লাটুন কমাণ্ডাৰ APSI ৰজনীকান্ত ৰাভা। এয়া কোকৰাঝাৰ DEF অমেনৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে চেলুট প্ৰদান কৰিছে হোমগাৰ্ড কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্লাটুন কমাণ্ডাৰ PC অনন্ত মোহন অধিকাৰী। এয়া আমি দেখিছো 7th আসাম SD ৰয়েছ NCC গ্ৰুপ প্লাটুন কমাণ্ডাৰ শ্ৰী অভিজিৎ গোৱাৰী। আমি ইয়াৰ পাছতে দেখিবলৈ পাইছো 7th আসাম SD গাৰ্লছ NCC গ্ৰুপ প্লাটুন কমাণ্ডাৰ খুশুবু বসুমতাৰী। আমি ইয়াৰ পাছতে দেখিছো কোকৰাঝাৰ গভ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এণ্ড LP স্কুল NCC গ্ৰুপ প্লাটুন কমাণ্ডাৰ জয়দেৱ সূত্ৰধৰ। ইয়াৰ পাছতে দেখিছো 73 আসাম PN কমাৰ্চিয়েল স্কুল কোকৰাঝাৰ NCC গ্ৰুপ ইতিমধ্যে আহি আছে। প্লাটুন কমাণ্ডাৰ হিচাপে আছে মেহবুব আলম। এই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছে, লগতে অভিবাদন জনাইছে। ইয়াৰ পাছতে দেখিছো বিদ্যাপীঠ হাইস্কুল কোকৰাঝাৰ NCC গ্ৰুপ প্লাটুন কমাণ্ডাৰ গণেশ সূত্ৰধৰ। এয়া বিদ্যাপীঠ হাইস্কুল কোকৰাঝাৰ। ইয়াৰ পাছতে দেখিছো ফকিৰগাম কলেজ NCC গ্ৰুপ প্লাটুন কমাণ্ডাৰ দীপ বৰ্মন। ইয়াৰ পাছতে আমি দেখিবলৈ পাইছো PMC কোকৰাঝাৰ গাৰ্লছ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল NCC গ্ৰুপ প্লাটুন কমাণ্ডাৰ মিছ মল্লিকা ব্ৰহ্ম ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছে। ইয়াৰ পাছতে দেখিছো কমাৰ্চ কলেজ কোকৰাঝাৰ স্কাউট এণ্ড গাইড গ্ৰুপ প্লাটুন কমাণ্ডাৰ আনিত পল। এই অভিবাদন জনাইছে, লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছে। এইবাৰ এয়া কোকৰাঝাৰ গভ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এণ্ড LP স্কুল NCC গ্ৰুপ প্লাটুন কমাণ্ডাৰ সাহিল শেখ। ইয়াৰ পাছতে দেখিছো ৰাষ্ট্ৰভাষা বিদ্যাপীঠ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল কোকৰাঝাৰ প্লাটুন কমাণ্ডাৰ অৰবিন্দ কুমাৰ ৰাম। ইয়াৰ পাছতে আছে অক্সিলিয়াম ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল কোকৰাঝাৰ প্লাটুন কমাণ্ডাৰ নিতুৰাজ নাৰ্জাৰী। আমি দেখিছো প্ৰতিটো দলে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে অভিবাদন জনাইছে। আমি দেখিবলৈ পাইছো অক্সিলিয়াম ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল কোকৰাঝাৰ প্লাটুন কমাণ্ডাৰ নিতুৰাজ নাৰ্জাৰী। ইয়াৰ বাহিৰ আহি আছে PPCM পেভিলিয়ন ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল কোকৰাঝাৰ প্লাটুন কমাণ্ডাৰ অনুষ্কা দাস। ইয়াৰ পাছতে আছে DN হিমত সিংহ হাই স্কুল কোকৰাঝাৰ প্লাটুন কমাণ্ডাৰ শুভ দত্ত। ইয়াৰ পাছতে আছে MCM উডলেণ্ড হাই স্কুল কোকৰাঝাৰ প্লাটুন কমাণ্ডাৰ তৈথুন বসুমতাৰী। এই আগবাঢ়ি আহি আছে UN একাডেমি কোকৰাঝাৰ বয়জ গ্ৰুপ প্লাটুন কমাণ্ডাৰ আন্নম মুছাহাৰী। ইয়াৰ পাছতে আছে UN একাডেমি কোকৰাঝাৰ গাৰ্লছ গ্ৰুপ প্লাটুন কমাণ্ডাৰ মিছ যুক্তা ব্ৰহ্মৱাৰী। আমি দেখিছো
সুমধুৰ বন্দে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিছে 7th APPN বেণ্ড পাৰ্টি গ্ৰুপ প্লাটুন কমাণ্ডাৰ APSI ফটিক দাস। আমি এই সুযোগতে অংশগ্ৰহণকাৰী সকলো দলক জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি ইয়াৰ পাছতেই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানলৈ আগবাঢ়িব খুজিছোঁ। আমি প্ৰথমেই সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ কুচবিহাৰ সংস্কৃতি লোক সাংস্কৃতিক চহকী কৰি অসম চৰকাৰৰ আৰ্টিষ্ট পেঞ্চন লাভ কৰা পৰেশ্বৰ চৌধুৰী 2025-26 বৰ্ষত তেখেতক আৰ্টিষ্ট পেঞ্চনেৰে বিভূষিত কৰিছে। আমি পৰেশ্বৰ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়া সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ পাছতেই বাৰ্ষিক শিল্পী সন্মান 2025-26 বৰ্ষত লাভ কৰা साइंसवारी बसुमतारी जमर हाग्रा बिफाननिफ्राय जोङो मान बावनो आखायाव लादों। আমি ইয়াৰ পাছতেই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ পাছতেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। আজিৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত तो गाइस सेलिब्रेशन में सभी कॉलेज का स्टूडेंट नाच रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। तो गाइस यहाँ पर मैंने वीडियो के जो साउंड है ना उसको म्यूट में रखा क्योंकि जो गाना है ना उसको जब चलाएंगे तो कॉपीराइट आ सकता है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पर वीडियो का जो साउंड है ना इसको मैंने नहीं लगाया। तो आशा करते हैं आप लोग समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सभी लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सेलिब्रेट को हम लोग भी देख के बाद में घर में चला जाऊँ। तो दोस्तों आप लोग भी देखते रहिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक कमेंट करना, शेयर कर देना। तो दोस्तों यहाँ पर सभी लोग अच्छे से नाच रहा है और सभी लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कुछ लोग जो हमारे यहाँ आसाम का है। तो ये वाला वीडियो हमारे कोकराझार का जो ओवर ब्रिज है और उसके सामने जो हायर सेकेंडरी के फील्ड है इसमें हुआ था। तो गाइस आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट कर देना और शेयर कर देना। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना। नेली और उसके परिचारक वो भी उनका उत्साहवर्धन करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत। कार्यक्रम के प्रथम चरण में हमारी प्रशिक्षित स्वान नेली अपने परिचारक
सामान्य आरक्षी गोपीराम के साथ माननीय मुख्य स्वान दिखाएंगे अपनी ट्रेनिंग, अनुशासन और जाबाजी का एक और छोटा सा नजारा। ऑब्स्टिकल्स यानी बाधाएं। युद्ध के मैदान में घने जंगलों में अनेक प्रकार की बाधाएं होती है, जिनको हमारा स्वान देखिए किस तरह से पार करता है। स्वान लेको तेजी फूर्ति के साथ बाधाओं को पार करते हुए अपने परिचालक के साथ तालमेल बैठाते हुए वापस जा चुका है। हमारे स्वान दस्ते की सबसे तेज तरार और दुरुस्त ऑब्स्टिकल को पार करती हुई स्वान नेली। परिचालक सामान्य आरक्षी गोपीराम उनके आदेश और तालमेल से पूरी दुरुस्ती के साथ बाजार आ गया। गर्मी है गाइस, गर्मी में क्या है कि मम्मी ये आ रहा है की तरफ पहुंच गया हम लोग। बिसोरलाय मा होनदों? अबेबा था सोरजों फैखामा बिसोर? जोंहाबो सायहाथिं थांदोंथ'।